Kenhun kiseng bhalang na West Coast Hills, ba kenthop ya ke HNM, WKSU, UHM, WYF, bat MYF, kilapan pau ke jingbom sngoi ha ban penkot ya tamasa pho sentiu uding lani ke Cherry Blossom Festival ha ke sniu play. Bat kani ke kenhun kilapan remru ya ke jingkren menteri sarkar uba polling do. Uba Wilstone so syang, we ni kinong ilam jungi tigi kenhun seng, habakren cikilat pathai kubor mata ke janmed ulong. Kum ki Kristan ngi ken baga sniu play kalong ke bakhoj, daga ba pensyong nong remru na kaktin jong ublay. Bat kilapan pauru dog ba ong bahoot, ba baro ki sngi ki benai bat ki snem, ki long ki bakhoj. Nrai onom la pat bani nujor bat ka jingkhoi ka bakarpang ka sngi ka banyaw, lani ka sngi ublay, kumbala tho ha kot bakhoj ni ka kaktin ublay. Kumta ketika kenhun seng na West Coast Hill District keladawan na sarkar bagade ban penkenria ka jingpen kot ketika tamasa syakawai pat ka sngi, namar kadang day tang ka tamasa smobha, kabala ban kiar, om kum ki wei ki kam ki ba le se om la ban kiar. Ikino elam hapo ga West Coast Hill District ni penpau ya kajing bom sngo ya hap ya kani kajing penlong ya kani tamasa rekhi ban phuk sentiu gideng haga sngi play ni ai kajing kersar ke pura ya gine gi nong ya ki persha ban penlong ya kani tamasa haga ni sngi play ni so ban penremru ya menteri jong kajala mekalaya iba polong do kumbang le i hagi social media mla ban le kata bai ong ba borok kisni kilong bokhoi hoi ki khoi borok hoi kisni hendrai anamla bani nujor ya gajin khoi jong gidi ki ndriu sngi bat ka sngi banyo lemda om dei kum tabale ki balang ba pero kim ju pelong jia senga sngi kong si balang sepale historia ki pelong jia senga sngi ublei ngi ko sngi utrai kum ha gajin thoro ka klandak basai baga ne ka sngi utrai ka dei ka sngi khoi ka si kentang na pedeng borok kisni tengi nagle jungi kiseng balang po ka silis den borok oi ngi penpau ya gajin persak bajur halo gajik tuju sarkar ban penlong ya gadi tamasa haga singu blai balai nomor ba ngi kum ki Kristan ngi ken ba gadi singi ublai gadi singi khot singi gentang haga ba kat kum ka Genesis lunong ba ar ba ar hiru ka balaong ba ti haga singi ba nyau ublai ula pendep yala ka kam ba ulale ba ula song thai haga singi ba nyau na ka kam baro ka ba ulale kata kamut ba kanai ka singi ka banyaw kadai ka singi ba kerpang tam kumta ublay ula kerku ya kanai ka singi ka banyaw ba ula penkentang khoi ya ka ula penkentang khoi ya ka namar ba ha kata ka singi ublay ula syong singi no naga kam jing thau jong ubaro tingi su thu sai kadar ba kanai ka singi ka banyaw kadai ka singi ka ba kam kerpang na pedeng ki singi barohai te ngi sngo thamula buni sngo sigentien nagi negi nong yalam jungi hapo state Meghalaya bagi om baboro kisni gidi bakhoi hawa ni lap nong bagi khoi baro khan kisni baro nyau sngi chtiyo gi khoi baro lai pholai bui sngi hakashi banai ru gi khoi baro lai spa anru pusam lai spa anru bunru sngi hakashi snemru ki khoi om don go wiru go sngi go bom khoi harre kata ka song pat haka jingle jungi iwei pa iwei hendra gi ma apat ban pen ken ya ka ei ga ba ga jing thok bakhoi kala thok ba kata ka sngi ga banyo kadai ka sngi ga khoi na pedeng ki ba khoi tam om tan aga ga Genesis r haga kitab Exodus arpho pra hadu harweru ga krane ki chui ki kitian ba kata ka ong kumne hendrai ka sngi ga banyo golong ka sabat na ka bantau trai ublei jongpi ha kata ka sngi pin om trai ka no ka kam ma phi ukhon jongpi ka khon jongpi usakri jongpi kasakri jongpi ka jingri jongpi ne unong syong basa ubadon basa haga yeng jongpi te hang ne rungi pen skam susu bakade ka singi ka bakhoi ta pedeng bakhoi tam ka bakantang na pedeng ki bakantang tam te gis go bon persa joru ya ga jing penlong ya ga tamasa rekhi ding pho sentiu ka bom sudo jing modru ai ka banda haban penlong haga singi ublai ada dei ki kam ki balese ka bom la kiar ya ka tangi mla banong Nre tang ban rakhi ya kata kasni po sentiu ju gidieng hatum don por mo ban rakhi hagi iwe perkisni ningkong sibaar sibalang nre usni na nakashtayo te nomor kata isko ban persajur ya kane gajing penlong ya kane ka tamasa ha kane kasni ublai ke bangi kot kasni bakantang ngiyu i pergi saki bar khoi ya kane ka ka ba baro siri indiaru kira-kira gini sikho jungi Kristan ngira ke yang si ko jogi wegi ki para rungai Hindu Muslim
Wat ki tanat office sorkar kim ju penlong office lane kim ju terekam hakum kani gasngi ublay. Ti hatu ngilah memenong babar kisi lo bokoi. Hatu kitrat office terekam jo ngajelami kali ya ngim ya keren sapang ketika Brithor syati hendregi keren tang po jelami kali ya. Ladi keren kerpang apa West Kasgil district. Hatu don mo kata ka weru ka office ke terekam lane ke play hagasngi ublay. Amdan ko weru ka office ke terekam apa sini ublay. Ngiti kenapa ke sekretariat ka kamang si ublay. Tiada pi ong ba bor ko kisi long bokoi. Tegi kerpati gini dalam jungi bagi suka menteri bro andru news ngi yang citeo. Tiada kima menteri bro news ngi yang citeo. Kata kalau penting kenapa kesini ublay kasi ke bakarpang. Tiada ka dehi kasi ke bakarpang ka membuat ba. Kumba ke jingto kal ong ba ngin sange lagi kam ki jam bor khoi. Kumta ngi terwasa ka sorkar bahkan su baban sengap ya ka jing kerpat jong babon balang bakin penkendria ya kata ka kakandai terik ka bahapa kasini ublay. Le aku wi pergi ngimtip ya kata ka protokol ya kata ka ega bang sorkar ka don temu ban le hak bai bang sorkar padai ngan sorkar jala pihak ban submit igini kita ke ban le ya kata ka ngim don citip ya kata ngeribu romlem ya kani kasini ka bangi kristan po jela mi kalia ni kain mo kani kasini ko ci kentang kumba ngiru ni ju burom ya kisini ko ci kentang jongki wei pat ki para kenja niam haki wei ki jelal bukan apa jela mi kalia jungiru tangan ni kiten kublishpon